شعری که شهریار گفته میگم. در این شعر میگه حسینه yerler ağlar, göyler ağlar. Hüseynə seyyid peygamber ağlar. Hüseynin novhasını dilriş yazanda musalman səhlidir ki kafir ağlar. Yazanda alı taha novhasın mən qələm gördüm sızıldar, dəftər ağlar. Kör olmuş gözlərin qan tutdu şimrin ki görsün öz əlində xəncər ağlar. Hüseynin köynəyi Zəhra əlində çəkər qiha, qiyamət məhşər ağlar. کل قضیه اینه که میگه بر حسین زمین ها و آسمان ها گریه میکنن. بر حسین حتی اگر کفار بدانند کفار گریه میکنن. من وقتی که داشتم برای حسین نوحه می نوشتم قلم در دستم زجه میکرد و کاغذ گریه میکرد. شمر کور شدش کور شد چشماش که ببینه، خون جلو چشماشو گرفته بود که ببینه، خنجر در دستش داره گریه میکنه. و در روز عاشورا در محشر Hüseynin köynəyi Zəhra əlində çəkər qiha, qiyamət məhşər ağlar. پیراهن حسین در دست زهرا در روز محشر همه محشریان گریه خواهند کرد.